warahmatullahi wabarakatuh. Sagi ko na rin mga buni-buni dahil palilang akan na isang kutay pagkakanda sana ko kay putari pa kasi gawita sana wala ka naman bu asiba isa. Sa awan kong panariya pagkakanda isang kaya mga buni-bunian na namalun yung butit tangga isa sudi so pagarinyo dari pagusuran alumboy kamulinganan sa wassalam.
tuan mana yang makanan lagi-lagi di dong lagi dah kesino Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.